हिरोइन जेनी जो कला साड़ी पिंधला तार छुआ हम झील 1.5 वर्षर ये बड़ नुह जे किंतु कम बयस रे बाहा अनुसार पिला सब बिगाड़ी देला सीधा चोरी सर गल्ला को सब जब तो सीधा चोरी सर सेठी की थाउ ए करू भाई तो सीधा को चोरी करी नेबा पे रावण मारे भी पठेई सलेनी चंद्रा मीरा को सर को चोर करी नै जीव तो बसुची आ जानि छु ना सेठी पड़े को चाकरी करिवो आ बड़ लोक पुओ देखि ताको बा हबो बाबा अरे सिए चोरी को किए बाबा पूरा कोठी हबो कहले कने से चंडी के किए बा हबो ए कनु भाई हां मीरा को के भलो पाए प्रेम करे तते संसार करबा को नै से चाहि बसिची आउ ए कनु भाई तू कहलु तते जदी से न पाई नई की डेई पड़ी जीवन हारि दिए कहलु ये को बाजीला भूतर तो एमती माकड़ खंडी नाली चिरियो हैला हाँ गोटे घर तो रोज थी बोधे प्रेग्नेंट
କାର୍ତ୍ତିକ କୋଉଠି ଯେ ତୁ କହିଲୁ ତୁ କୋନ ମୋ ଭିତରେ ରହି ପରିବୁ ନାଇଁ ରବି ଓ ଦେଖିଲି ଆ ଟେରାଟା ସେଇଟା ସାରା ଜୀବନ ତୋରି କଥା ମନେ ପକେଇ କାଟି ଦେବି ମୋର ଆଖିର ଦୁଇଟା ପାଲୁଅ ଧରି ମୁଁ ତୋର ଶିବଙ୍କର ମୋ ଭାଇକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ହାତ ଧରୁଥିଲୁ ଚାଲ ମୀରା ତୁ ଚାଲି ଯା କିଏ ତୁ କିଏ ବେ ବଞ୍ଚି ତାକୁ ତୁ ଅନେକ ଦେଖୁନୁ ଖବର ପାଇବୁ ଡ୍ରାମା ଦେଖୁଛୁ ନା ଇଆଡେ ଅନେକ ଦେଖେ ପାଲୁଅ ଧରି ଦେବୁ କ୍ୟାମେରା ଯୋଉଠି ଅଛି ତା ତଳେ ଯୋଉଠି ଅଡ ତୁ ତ ବାଟରେ ଯା କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ସେ ଲୋକଟା କାହିଁକି ଯାଇପାରିବୁନି ଅଲେ ଇ ଗୋଡ଼ାଇଲା କାହିଁକି ମୋରର ଇଏ ବଉଲୋ ଇବେ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଯିବ ତାର ଇଏ ରେପ୍ କରିଦେବ ନା ହଁ ବୋଧେ ସବୁ ସପନ ତ ଅଧାରେ ରେପ୍ ଆମ ମର୍ଡର ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଏ ଗିଲା କିଏ ଏ ବିଜୁର ଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି କହିକି ଆଉ ଜଣେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଠି ଶିକ୍ଷିତ ବା ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ମୀରା କଥା ଭଉଣୀ ଖାଇଲ ହଁ ନାଇଁ ଇୟାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଲୋ ସରି ସରି এই শালা চাকর তোকে সঙ্গে রে এ রাস করছু রাস আবে চল বৃন্দাবন হয়ে গেল আর কোদি বলো আউ কোন চাকর বাবা এটি রে বিনা চল কোদি ଆଜି କଣ କହିଲୁ ତାକୁ ବାହା ହବୁ ସକାଳୁ ଚାକରକୁ ବାହା ହବୁ ଏଇଠି ରହିବୁ କହିଲୁ ମସ୍ତି କରିକି ଡ୍ରାମା ସରି ଯିବା ତୋ ଭଳି ଭଉଣୀ ମରିଯିବା ଭଲ ছোট লোক চাকর যে পর হাত টেকা তরালিକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ସେ ପୁଣି ମୋ ଭଉଣୀକି ବାହା ହବ ହାରାମ ଜାଦା କହୁଛି ନା ତୁ ସକାଳେ ତୋର ତୋ ଅକା ତାକୁ